Mzentosane zerehma za Mwenyezi Mungu jula hanyu wakazi wa mji wa Jwaizi wa himilia yemihashirisho ya homwanone corona hautaha wastehi zianzima zarengwa ili utaza numtangayo wa howade unu makandida kume ndo wa waniliao uhodari wa mpango ujuzi na zinu baada zinatija za hezi kardo final za shanshiwa imasihu ya hemfumtano zinu mingoni mwaze mada rijauzi dhukuru harma taarifa habari ya hatu zihazi zafanyishi harma wizara ya hemali umahazi wizili na 20 ne zifikiri wao harma umahazi wizili na 20 na weja waswilo umahazi wizili na 24 zinu leza kabaoni harma seminari ya endelea ihumuruni ya huwainu hadhiruma za idara za miliki wani waziri wa hemali holi hondo wenye ujimiza umonano baisha yensire mwane korona ama rongozi njizi puangao ne sirkali shindi ipetea harma umba waswarafa ya mali ya samihi wajau unao wasamihi ya mazofera kwa jaliba ze vinyeti wakingi ya wajau sorofa za mali za sukanyangu uhusu wade wa coronavirus na hunu ndani na navonze wakati unu watwali yawe namna ya utanziani ye barnamaji za twaliwa zihusu oye komori ya maendeleo vanu no mahazi wizili na 30 wazir Saidali Said Shaihan nguzidhukuru 2020 ikan zero au kaya bako wade unu ulio hataba hauri tambishao rikauroha harma kriz ya kenet kawi affecte secteur zinji show zero wo afikuru kaya riujere ayekawla vimu arameka ukarjaka uzifikiri karjaka uzela rizi fanye fasi resetira kauzifikiri kanzo kumjia rizidiwaze kakaza mjia halafu ridungie exercice hamade namna ya lavi serikali wechilili ya mafunvu ya mali narambe upande wa ladwani narambe upande wa impo et vignette ya 2020 kao risami ilir sahili shembabi e secteur ya transport routier sha ezaruhusu lukaya yabo kaula vimu risasanye nonondo kaula vimu riveille au jour le jour au centime près kaula vimu dépense nous kao kazjakaya obligatoire kaula vimu rizie no ze dépenses kao ndo zakafardu rizifanye karituangalia o mwaka wa 2021 ba shangarangaliao o mwaka wa 2022 ngarangaliao o mwaka wa 2023 baja batirewa parti yabo ambao le PDI le programme de développement intérimaire irbaliao hata 2024 abo risanga sina faliki ilo nyinji ionesao harma vanu hata usoni hata 2030 eze hazi za radhimu zifanyishe abonge haushashi de karishindi ritualia au mwaka wa 2021 ritualia au mwaka wa 2022 na 2023 rione holiho de makatiba ya daula kao yonde fwadi kilio lelo Yemaondini ya shahula ya huziwa uharma zindo watina uhafadhiwa nga sababi ya maradhi menji na hunu wajau nga bonusu ya malalao ya huziwa ya hansiwa watina hifadhi na hunu wajau Said Abdumadi Magaga habirilia harma zindo za volo na shido shambani na haono wajau tabibu ili ujuwazi hatari zilio ekashahula kajahifadhiwa shihansiwa karibu malijua na rienshi mapicha ya Ahmed Nassor ze maduli mshinzi aurambe ze shahula wanadamu walao zinu mongoni mweze namna ikao zingoza wanadamu zo hutajia hena usiku lakini umzirumio ngebidio sharti mahsus haswa sharti zijo usaidia urahafu no muhifadhi ezindu zinu ili owazihulao wapukane ne midwara ya zindu au shahula shatu hifadhiwa au shito irahafu zindu za tuizo ngabo wandu wambokaya nga zitoma bade banaro no ortese wambokaya zindu za maguro tinizi sulwa imanangu zina problemu njaparo na mru yanambiokaya ezindu zite mwanangu problemu au zinta problemu ikema tabibu ono kangwa riminyo hasi yoka na ushidari wazi manao nde matabibu undu watu wao nyama tsosko yo yomka chufina nilo
chini hanilo yabanga jo ivanga jo kawo sisi ukana mbaendo ya upepea swande nguo swa mbaendo rwaji akatito fanja mwanzo mfanyeje mwanzo wangu kabati problem tout va bien Peshwa bahashinu bandu ya wahuzaji wao sana wahifadhi ezinduza hao ilizipukane midwara ya hele jua ne legaba lilomonziani hamadhumuni ya uka wahifadhi wanruahulao ezahulazinu wajwe wakena suha jadid mustehni zibambe hallo rile hafadhi zitambu bana wa maradi arara baborifanya hallo mbazi hafadhihe na siri hafadhihe mtwatosha we hulu senda mtia problem ulawana ne matwabibu ikawo riwasaili jumaze khalatu zilio harumaze shahula warihakikisha yauka wanru wahuzao ze shahula zinu kwa tufanyando hapo yauka zinu namna ikawo ngazalisao mabwademenji uhusu wanru wahulao ze shahula zinu shahula ni dalao ilango contribuer sui haya hao banda kamu kujua kure shaila nge contribuer we sui haya he manadamu hakange na besoin ya faire lewe mfindi kalanchani nzi je kakabala balenge balando ngozira jina yoma bademando jina de ajao ngojwa urenga ze comprimeza hao shawo wade urajina ranzi ndo haji ujamba mfizini no shabale mfi namna kaziwa mfi onjema she yonjema shande kai hansi wando shekale we mfi ila yonjema hozungoni hao ijai kalanti wa ninji remwani jua abela dala hatu la heziungo kaliti harumamba wasaya Dr. Said Hassan hakikisha yauka sindeze shahulaba hishate emalalao ya huziwa monziani ya ihansi wa wobo juani zinamnekanga dhudhuru esu ya manadamu beshwa malalao yanu nga hifadhi wao na Obama sha omrumio haruma omwili wa manadamu yo hatari kabisa Mwenyezi Mungu haombia wakae uzala modu kujanga wanzo ujikause urende hemkudu abongo wano nenda nature nature ba yo kau hababo ijai hunika le jabula hayo na le jabula hayo dokaya gejana na cancer akaka wanzo wane na rongo ikao zonde za hansiwa abole dalolo aras ke lazima likae le kale dalalo li hansiwa tijinda babi haonda babi shoni ke lazima likae li huzi wararangi zemaduhuli mshinzi zinurambao ndeze shahula za urumia hena usiku zinumongo ni mweze namna zijadidishao na utia mvuu esuha ya manadamu lakini ilazimu wandukaundo wazihuzao wafanye enamna ya uzihifadhi no urahafu wahazo ili manadamu ya zirumie hahunda unono shati zirumie hawenda ya baki haruma madhara ya udhuru ezungu zahahe rangu ndekarari ya rengwa ya uzia mzungulio wa hezevede za la mwali huenda nzuani na ngazija ili utaza imasiwa ya saya no mtanga yo wahe coronavirus yeshindo shadode harmo mjiwa ezi wa mtamdu nzuani gisho na ukosefu wahe maduhuli ya limwao vonti juu mahafia lawi hazitanabahi rangu korona yangi ya mwali ntongo kasi yangu misafara harumweshisiwa shini iziwa wanavedeti wa kufanya misafara ini kawasendra wenye wezo kawasina za hufanya viteti ziziwa ramblo arizie ha swabu ya coronavirus wawasi yarizia be hatu hunuwasi undi mwamala turufanyao karna vangina ambaso ulekeza vavorazia so vaona maisha yonsi pia yazia wajao mana rakwenda ripara mwana ntovi rakwenda ripara mwana riali jua rangalia wantu washe jua rangalia wanamuji jua rangalia ntonge ya imenye hao rangu mzio wa misafara harmwa ibazari ya doda fuvulantro vikalsinu nuliha shisiwa shamwali shishode shile yao masiwa yani hamaandini ya zahula hunua jau ntongo kasi yangu katika za bala babo de halomba zitongo za kuendelea nafasi zikababo benyangu zazibaliwa basi kawasi na nafasi kavasi atamtu ajuao skunzi asobulao baandu ya maraia wa mwali waendeleao nezi biashara za onzuani watohutajia amba markabu za midzo zifanye hazi tambi hao maana mara nyingi ndongerlio na huno asikara hujana biashara tu wanantrofi sina hazi nyingine za ufanya za mihono na ikati deuzo ye mudiri wa hesuiha nguone soi daraja yaho wandu warengwa zidamu na utaha wajau yahashirishe wakazi wa helisi wala mwali holi hondae ngwa ojuma utwali ya namna wajoshinda wazime hatu wade ununar moshele
ya Mali 14 yatoa ka minhum mji wa Mjazi, mji wa Fumboni, Wanani na mji wa Mashua. Ili vahano zikanyingi za COVID za kahana. Leo mwezi 7 wa Janvier mwaka 2021 sishwa shamali ransa ufanya litabu hili wa dunga leo ipara mstamia wa 34 ikawa luangu ra watunda harma wadono harma wao ipara wangu 16 upara la shaka na wana wadono harma wangu 16 wano imia wa 56 ndio walio hamazi majumba ya mazero ya tu minhum hamasi ya Fumboni na 26 munu wao wa 26 wao na 4 walio na reanimation au sikitifu Mwenyezi Mungu arengia wanane ikawa wanane wao farke na dunia waonge mnyao wananyatu walio na labnao walio mjini hao wajiditiaji mijini malahoni sensibilisation spani wao na wale kausana namna ya uhifadhi ni kausana kufanya namna ya respecte ajitiaji zimezue za prevention ndio uchiazi kashine ndio upanza wangu na karibu Hota hawandu wa stehizi anzima za tuloanziani ili utazo wakazi ni wadi wa coronavirus wa uche wa huzaji wa hishahula ndu wa ruhusi wa wazungulie haruma mji wa ezi Fumboni na hunu mlungu hisi ya ukao mji nguo hurabu hawa yaka nguozi kabati mzungulio hamade kawainda Chan Mohamed Lamin na Stawi ya Zakaria maelezo ya Onsi ya Yusufu. Fumboni mjuwaezi wa Mali urende hahurabu imapicha ngia rongo wao umzungulio wa wanadamu bali na imagari ngo haushashi zitambu za carburant nena uwade wa corona uremao huno Mali ngezi sababu ya hizi habari zino ino tambu ikamba dizai carburant kaisir satisfeze iwanro wa Mali amana ngo bwanshenyengi ngo bunai magari ngia mengi wabona wabo carburant yo kaisir tosha urudi tena banda ikawamba itambu ino ya wade mjaizi kabisa da magari wabo andrengi ngo na wafuta libora waziedza maana hazinge nziro ngo shilo zingiza rangwa subita uko hari kwa shida para tamim 7500 wabo mbringe jiparamba hasarange nyengi wabo andrengi wazia a partir ya ukamba karsi da mjaizi de taxi pashula wengi urudi tena ikaribira uyoyo kaisi harwa inside maana taxi za fungwa nyingi magari uhusu mwana wili kabisa na mraiza na wili unawili ngode huo namna wakade namna ulio usnata problem kawahe lijumba la mahakama la Fumboni lire mwa kufuli wanruwa hazi wararu wa ili jumba lino ikao moja mengoni mwao ngejiparo harmadzihiro uhomwenze wapare wana na libungu la coronavirus ulawana na zitabithi razifanya zihabari zino zimsababisha waziri wa mahakama abayali jumba la mahakama la Fumboni harmwa panza la mfumo ile haushashiza nena uhifadhi iwanru wafanya uhazi harmali jumba la mahakama la Fumboni huno Mali leo ya hoa idara ya bavu ya iswiha iwonesa ya uka wanru 316 waparihanwa na libungu la corona na 8 wande na ufarikiana na idunia. Léo, le 7 janvier 2021, Mali a Léo enregistré 316 cas confirmés de COVID-19, à moins 634 prélèvements et cambaras fanya, à moins l'aptalisatu au niveau communautaire, za ushinda rijua mbandona wadono. Wabo hamai 316 wao 8 washinda wafariki hamai na wadono wa COVID no. Donc yo de ndini ni sawa wabo taleo hamai laptaliatu laptali marka mwene samba na siti mbili ikamba dezi room yao na CHRI na 26 cas ikamba des lieux. Après, au niveau ya site ya
ya ama ikamba yodira annex obo 66 wawadi ikamba ndio obo wangine ikamba wawadi walio bakarashi ndara wa admete amai sit obo kamba o memsi karashi ndara arenga lengerwadu ngao malahoni manangirna shinshongulo clinic mobile yani wandru ma infirmier waili na daktari mmoja ikamba abula gari wa Uvira na waona na ndini na wataho wajue ambao wajeje wandini wapi malalao yani ndakashara haudziro wa wade ulio harmweshisi wa shamali imudiru wa isuha hadaraja ya mali ngehiro imaranya wa stehi zi azma zarengwa na serikali makini shamana reform makini shira bus de personnel soignant ikamba wafanyao hazinziro maana lazima population ielewa mba wadono wadu warzubia ikamba kawaka hensia maana mwalirika ama akalimirika na wakati mwingi ambaraka karaka naka donc personnel soignant vraiment il faut les féliciter maana wafanyao hazi ikamba o jeli wakaskuha wahingi arangwa ngia kasikuha paka asubuhi wajatole na nyao ngi wangine donc il faut les féliciter na mimi ko enesamba gouvernement serikali wa vraiment lazima unekao Mwenyezi Mungu atomo wadono washinde wanvao ma infirmier na ma médecin wabole mabambu parce que ndongo waifanya yo hazinziro zorijwao deuka wadi wa corona huno mali ngo hatwari almuhimu isirikali ne na iwakomori waenshiwo homwenze kawapata imiheno ile saidia iwa mali hususwa ni wanru ikao wasikwana ikorona ile wapare izana wapare na ldzihiro la walazimu. Wakazi wa Jwaezi homwali wa himi konyo moja ili urengaze hadhari za ujipukana ni corona hunu ye onikor wa beha mabeni ya hao ya baliantoholi ili uhuza habei hafifu shiwi na majana mararu na mingo mitano kinyume ya shiwi na majana mane tartibu za uhimili ya wakazi harma wakati mzironu. Hussein Abdullahi, maelezo ya Unsia Yusuf. Ngirina mfumo rangu mji wa Jwaezi wabaliwa hawade wa coronavirus huno mwali imaesha kawainda hal kadhalika ya imarania ya badiliha heli ya ukamba warema na izitwa ili ujifikiria na uwana na imwanga vua ilibungu la coronavirus huno mwali zisababisha ihifadhi ya Jwaezi hankonyo moja na imarania wajivu rita pareni ili utunda umstehilo wa mkadzo zikashine ulawa au ngia harmamra huno Jwaezi nge fardhi uhose miheno yarjuno sai malala yatu wasonyewe kazi zikashine zatu rihose miheno za maza mobilize harmwa mjwa Jwaezi haufanya ndrongo rodozezo deu jua ya uka zibulangeri zifanyao imadipe zivungu za zithamani dipe moja rali 10 badala ya rali 20 zino hausaidia imarania washindi waenshi harma wakati mzirono. Onikor, shirika la ulagiza na uhuza insohole, lirenge azma wajau la usaidia wakazi wa Jwaezi, hauhafifisha ibei ya insohole. Wapose karono wasi Onikoru ka madhamana mahu ya Onikoru wauna mba lazima wajiwa wasahilishe mbabi maisha nedi uja uhuza insohole hau rahisi mbabi ni ondo wapare waenshi. Haya ni deplasima inyengi isike au wandu wabolo insohole huno mijini ke haurahisi ni zinongo zvire normal yani au lieu ya 7000 nge 6750 yani au lieu ya 1400 nge reali 1350 wandu wafanya na hiyo wasahilishe zindongo mana ulawa tashuka ho libenawili uwe ufikira ivaivien ngogo na wangu wanamba subali wangu wakiwa zindongo wangu jana uzuhuzia huno hausahilisha konfinima ike wahostehi hizi mezuri Almuradi iwakazi wa Jwaezi bali imarania waishisi wa shamali ngwa hashiri na ihatwa riparhano na uwadi wa coronavirus ustehizi anzma zarengwa na serikali inodenzia mwafaka ile wana na uwade uno ikao uhisautu wa roho huno mwali.
Wakazi wenjini hao ngwaona harara hawe yaka libadilinu ngalirenga mvu haina usiku husha nao ngwa ujuma ushemeza wahubirilwa nao wajaungu watahao ngwaona hutajifu samahani wa matabibu wa njeziwa nana zeazma nana ezana za waruhusu wa kingi yele badilinu narishilie baadhi ya makalma ya hao wadu ngwa madaraja ya nivo ya udu maana kakula suka sumna leo mjeni garki yao kakula mranda laptali asinyaliwa na wadu ono kama na maladi chronique yani tension au diabetiki au pefu kas dire wakati mwenger kiomba afu au wadeo wana nuhamba zo bano ngada maniaro ngolo faidin paretila kana wadeo bewa kana tension mungu afanya za hete la rebi wala basakenda hoswe onku hawashirisha imara ya omwali jimla au wakomori jimla munda sifanye mtezo wakamba uno wadua manga uno wadua ntende au uno wadua walichi bewade wongo huu maana maduktera wao detifia mango babo haramazoni kadha tamazoni kadha bewa se jimla hii mali na renge wade mango babo munda sifanye mza muna respecte hizi mesures barrières zatule na matabibu hauji hifadhi wasa batui maduktera wango ngoma wadungo babo wasaliongo wanasema untudo wale beme hangu muna urenge mango babo yabili nsahaoni ashirishe i gouvernement amuono mauri ngobole mevua protocole médical au niveau ya maishisiwa nama ndini unesamba mdunge na wadi chronique deja wajua mbane mdunge na pefu be aikada honi ngeko katiangina wakataja laptali ngo kemba kuraira ngo mbile kabisa oxygène angamia donc o mona ba serikali yoyo au niveau protocole de médical yoyo nge mauri yukuhu na hiyo lazimu wakati wa examine mdu maana corona be lazimu automatiquement ujomba examine mdu maana corona be ni waina pefu koma sakatili la santre kamili ibele hao wandu ikamba ngwana asimu au ngwana maladi chronique wanda ma oxygène ya santre kamili umontra principal ngofao be montra mai ilio ma santre kausenda fikra de uka njobenza ni julize maranya no hambe ya uka zindongo banza para bano kasiza mzaha maana mpaka dabase nongo wandu wafikiriwa mba zino nongo za fantezi na no kasi nongo za fantezi wasirika armajira latu homde jeleho kokiamba habino joaizi fomboni be mpaka bano rongo bano rongo ba nongo zi generalize hamana tahatu hongo bunanaka ikama ngo buna ndo alio amababu waja confinement niringo ninyi mashua babu yabo raila fomboni ba fanya ituru babo zingiza donc njobenza imaranya ya mwali wandu walio harmashi swa shamwali wajua mbangere harma wakati ulio hatwari kula mtu arengezi hadhar zahe republikie hizi ndongo hambilo na ministère de la santé republikie hizi ndongo za serikali wa rambi yao rejue rivuke na wadodo ka unotu wade wa aibu notu wade wa usika manda mafanya zina basi mndonge uno haya uno wade mauru wade donc utojua utange jau hupare babu wasi sike wandu wa zero sike wandu jifanya mbamdonge jikionge mwade kasubu tonda la talia maana nge uno haya tunongo yaona haya amana uno wadwa Mwenyezi Mungu arifikizio harmai planeti harmai ardhi pia wasingira harmai ardhi ajau gerenshu zindongo babu ami njobenza ni harmai ndongo njobenza ni hambiwa mwalido kamba wasili harma daraja mbango fau wandu babu nikango fau wandu babu wadi upara mbali babu ngelazimu mndu arengezi hadhari za hiswafi dahoni mndu aketizahe mndu asilaweni kamndu kasina muhima wa mndu ulawa mndu aketizahe dahoni ne wana mndu abadilie nezi nongozi pare mndu sio shamwali ngirwangu sur le terrain ngirtapiliao ya wakazi ile pare washinde wakina sio njema wawane na kafala wadeunu kama inde covid-19 harmasa shamwali actuellement ni jebenza ni sheleze ni juze wakazi wakamba wade upara harma daraja ni babu mana rongomba daraja ni babu ngirmezireo rabuzi ngirvimao de namna wade ukontamineo yani utumpiao wakazi hamosiku utumpiao wakazi wengi hamosiku na wengi niwe wakazi wao na kama za waisa wasikwa rasaka si tapilion de l'aptali au du présenter wafanya hizi test bengwa rungoma lazima warumie malalao traditionnel
wawe lazima ni wandu washinde wa tahadhari zinongozo, lazima ni kama sasa tumpiwa aono, lazima na presenter ka dès le début na ngwanda ni kama ile paro ndo shindo mratrape aboni wade upara madaraja ni babo amana wade uno ngofanyao à peu près bojana kamwe mana rienshi wakati bane kama fanya ma une journée et demie reka enregistré ka à 4 morts isemenya bira ibojana ushelo ileo Luasili harmois 3 morts. C'est-à-dire que déjà il décès est très élevé par rapport à wakati. Déjà il y a wadi wasili hamadaraja ni babu. Hele suala linu ye wazira wa heshiha haonesa usoni mwaze mikroza Anlia u Ayub Abdallah ya ukai sirkal wauna na yahuainu na mashawiri ya elehwa na ando mbeho malalao na matabibu ili waende wasaidi ye walio harumale siwa la mwali washinde wazime hatu uwade wa coronavirus. Narishilie Lubia Kutu wazira wa hunon. Situation ya mwaeli pour le moment η situation urletali ristana bahio zikasenda na huingezeha. Pour le moment wana besoin ya personnel médical. Wajabue centre ama wajarambe barua veleshe 8 infirmiers na 8 médecins. Pour le moment riveleha 9 infirmiers leo vanie na 5 médecins dera veleha. Vavona OMS wajarambia ba surveiller na médecin épidémiologiste na chargé de communication. J'arrive à renforcer en logistique. Maintenant, ce que nous on a remarqué au niveau national, rivele hazintu nyengi be volomba kafsi logisticiens sur place, peut-être wazintu zilomba za magasin be kawashinda wazi joua mbavale washindu kadha. War demander extracteur d'oxygène par exemple. Et pourtant, au sambilo mbaza vavu. Mais par précaution, on s'est surveillé. Ramon bani situation actuelle renga leo CHRI na 26 personnes hospitalisées au CHRI voit harve 26 in va 4 à la réanimation. Harva ama des centres ni renga rai transformé en centre hospitalier ils ont nombre renga les cas positifs résités harve centre rina 66 personnes. 66 personnes nous lovani ou suivi wana ma médecin na ma infirmier. Ripara DC mojaleo. Totalia DC rangu le 11 décembre tahopara leo vani za witi. Harmamva wasaya wazira hadhukuru ya ukai lapitali ya fombo ningi na motera ya ushinda ikingi mihima ya huwa kazi na rumushile. Wajana tike information ya la wa partout mbari l'hôpital qui est un groupe électrogène. Yo, c'est pas vrai. L'hôpital, ça fait déjà 4 mois, dans la première vague. Révélé un groupe électrogène. Moja Samba, Moja Moili. Il problème ya hijiri, il groupe comme il kuraya kwenda, il groupe ikavavo kawayese, kati wajiri kupiri, waja koyese groupe, waja parambaina ma problème. Il y a des problèmes hijirbe ya groupe électrogène yendra ovavo taleo neyende vavo zimezirizo derazrenga na hukamba réintensifier zimeziriza huka yo de ho sur place ho wa intensifier communication wafanye za hufanya ta contamination ni vraiment choqué mana wado sendambio na izi mesures remarque mba toujours même temps il ho en tout cas c'est d'après awao équipe za sur place wasrambi amba vont toujours qu'à respecter les mesures vavo antumrangaliao na hurvolushia en tant que ministre de la santé en tant que mama mwananya koko tongo pia nsimia ni population amba respecter les mesures barrières mana linde dalao lilo harva wadeon de wangi he maski de ho respecter i distance ya 1 metre de ho semi hono dahari de hurumie gel ikakarisifanya zona mtu amona mnya ukasifanya na mtafadhala mwambimba afanye ikakarisifanya zizo karso la harva stambuzi.
huhashirishana ili wandu wastehi zeazma za uchini ya baho coronavirus ngizo muhimu na haini mrunge bidio ya kema tu usoni mwa mwananya. Mfarikiano mwa dunia wa raisi wa handa wa sendika wa watangaza jali Abdui tarehe 14 ya Desemba zevamana ngizo na manzishi jimla na ulindia tarehe 20 na mfukari ya Fevriye watangazaji wa juu jimi za mkonsi wa hao ili uhanti na urandazi ya na mashawiri ya raisi mrajina na rishilie manzishi jimla yonesa hena mnaini. Le bureau a votiwa le 17 février 2020. Avant Romba Mungu, il y a automatique le 17 février 2021 organisé assemblée générale ordinaire. Il y a des statuts et règlements intérieurs et kwa waba hangarjo tiabu harajo tsanganya bari mongoni mwezi ordre du jour za assemblée générale ordinaire ya le 17 février des élections ya président wa bureau national ya syndicat ikawo ngujo timizi o mohara rabakshan parce que yesu sirei paris adoka armai règlement intérieur hatu karjar hara ratia enukto yo kekaye président and now na démission handi na rohe jomrange placing na wakati hindi donc on va avoir mai ordre du jour c'est na mkono ordre du jour jo discuter war mai assemblée générale la izu za husu complete règlement intérieur les fonctions za hema membro du bureau ngabo hazira rilinda au rizifanya handani ndo tusana honda yabo banu henisiwa ibidi bake bureau ya he sendika kuranzwani ramalira ngazije bidirke na bureau za hezisiwa armo muhamando uno garjo sanata rangalia mwe ze idara za matangazo za serikali gari hansi hawurchenziani zonaweza kusoma reglement intérieur ya heze za idara hizo kaur harizone sara ortesera rawerteni kwa jahiana makatime njibo jojiri mbalbala wa kihazi ya kindani ikawo tongeza watangazaji wanja wa suspende wa hukumlo hasababu ndongo ikawo jojoaze evite ngebala baka reglement intérieur. Haudhukuru utamadun Muhammad Said Umaikao yeusanaisha filmu demu nyupanga filmu yambao Carton Rouge ibali ya zilera mingoshenda ze fikra za upanga filmu inu zija heze azma za ho wana washe wararu wakautabuha basketi wazingara warenga azma ya uroha harumazi ntabuhuza hezisi wa za Bahari Hindi umahaziwi zili na 15 ne filmu inu itungulwa ne fida ya Amsterdam. Carton Rouge ngejo yeleshewa imaraia imasihu ya hejuma inu haruma eshiwanza shahu huru osayahanda na dakika 45. Makandida makandida 18 wahenda harma mashindano ya mpango wa ujuzi harma zinuramba wa quart de finale lwa johenda waende harma mbwana ya utaha ya mhodari harma wandu 10 na zinatija zilaya ya masihu ya mfumo 5 ha zinu zitolwa no ne matoa jinkosa warengwa ili huendesa mpango wa ujuzi Alia Ayub Abdallah na Ibrahim Kababo na Salim Ratiraka wataha usoni mwa baadhi ya makandida wa hunda na wasuhunda zira aiza hao na rienshi maelezo ya Badri ya Saidomar. Et c'est parti. Wanazijana 18 ndio wakaushinda na harumwa quart de finale ya hii mashindano ya ujuzi. 10 ndio wahunda nao waruhusiwa waendelezi ntabuhu yani wende harumwa demi finale. Kabla zinatija zijatolwa rikaba dzima nilichamala mzino la majaju wakansi na uhara na ulindia ezinatija hambavi sena hambavi sina sukume mikalia hambavi wacha Easy Boy mnaija na mhizaji bora waswili hodahoni hao rimhundu na uhara winji usoni mwa tele gulindio ezinatija zitolwa sararu na dakika mengomiraru injia ezinatija zilawa Easy Boy kajaunda bahati ya ukamengoni ni wanazijana 10 watsungulwa wendi harumwa demi finale. Sababu ya zinu kajavotiwa hanamna njema ama upande wa mahakim ngiharumwa daraja ya haju. Harumwa zinu pia Easy Boy ngujifereshe yo he hazi ya ifanya. Visibilité yangu dia kamuhimu yo dia mwando nione kama mtu shida nifanya nongo wa manda zinu à propos ya public et tout parce que vanu inde hali vanu nsabo wa manda zinu
ndulo na mwanyanya hao mndu ndaye alwa mwanza wa mandazini ndo katika mndu mhimilia ambosho maraba yortesene ya group ya ujuzi wa organization savozino imwanashiwa hemheza jingu mfereshe wa jau hauka holiho ndaye kajafanya hazimbi mbavu yafanya minga mifier parce que waka wenji mengo mitsanu naya tsola waswidi armai quart de finale ngavu wenjo jonza waswidi baada panu rireje imajaju furaha ndo rawahundaniyo habo ikao waja wararu waone sai furaha ya hao wadzimanu wandu wa mraya kujua kata advela tari passer na place ira parisa après qu'on a rembêché ni marhaba pia ni wanyasa wale au quartier yani fotiku ani grupu mbili za kaenda huno mrani wa majaju an ritabi ya watendazo mbili sharimi da Mwenyezi Mungu an bwa kanzima mbwa kana rinjia iho mkazi ele chamala wenye ngome ngoni mo wahunra ushinzi furaha ndugu ndini yohoni hangu hasibabu ne mjua hangu wa jatengo ni wansi pia wamona omjua mkazi kamili zana kozindika uzilinda ushukuru yae ortese wenye upanga zana zinu ne haina mru ya saidia zana zinu hata ziwaswili daraja inu ya furaha loni osikwalewa unu mania ngamono letengo linu ngamono heli omjua mkazi warirenga ne namna wajuha warihimili ya hambwanzi nzima nane miji majirani nane komori kamili Biskai mkazi wa mji wa Shuani wihajawane harmwa ezintabuhu kamina furaha nyingi ani wandu wanihimili ya wanende sandro wandu wanivotindro kamnunga dungo emission ndungura mbokaye hakika Biskai ngene etala Izabaki habaha dolindi ya umchindi wa demi-final ikao haina mndrungulindiwa yajitole ilia wasuli harma umchindi wa final. Habari za ulimwengu ya Kongresi ya Marekani hisa ihakikisha uka Joe Biden ya hunda na nushinzi wa uchaguzi wa wanu rambao ma grand electeur iho Washington wandu mengo mitana wa ilindu wa rengwa banda maandamano endelea nayo na wanu wandu wa Trump wafanya maandamano harmwale jumba la Capitol. Maelezo pamoja na we Muhammad Munyali. Hamade namna za holo oharmali sharia mshinji la Marekani haini tarehe 6 mwezi wa janvier ya raisi ya chagulwa mwezi wa Novembru uondo usiku ya kurasmishiwa ne marengo ya mawakala yani de madepite nana ema senateur na upande wa rais wa nyumeni wa Marekani Joe Biden harasmishiwa enfumtsanuinu oharmale daho livaharao zihazi zahema senator nadalindaho lambao Capitol laheya iho Washington na emakam rais wa Donald Trump Mike Pence yende na usoma ye karari ya rengeshe hainu na haune saukaya wanu ambao magra elector Joe Biden hahundana na majana mararu na warandaru harumwa katikao Trump hahundana na majana maili na mingomiraru na waili hazinu Joe Biden harende haranzinde mfumtsanu inu nde rais wa mengomine na warandaru wa hensi ya Marekani na zinu zijiri oharuma ye Capitol iho Washington halirme ma senator wa hema demokrat nane ma senator wa hema republican wazima ne mawakala wajau wa hezi janibu zombili zinu zijiri baada dahasha zero kabisa la jiro harmali jumbalinu dahasha ikao lijirisiwa no wandu wa Trump ikao Trump haune saukaya na mtsengeleo harmali jumbalinu ili urejiza dingoni ushinzi wa nrabo wanikiwa Joe Biden almuradi baada shijundu shinu shahara le jeshi la Marekani nandanu ambao garde national watsengelea watsambaza owanduanu vandu vanu ema wakala wa Marekani wanu wakaurudi watsanganyezi hazi ili warasmishe Joe Biden ukaya hahisa harende haraisi ne tarehe mengomiili ya janvier ya omaha wazwizili na 20 mwejari lono unu gujorenga zevamana zilona Trump o wakati unu. Alors que celui-ci vient de promettre une transition ordonnée. Umjiwaizi wa siasa wa Marekani na Washington emasihu ya mfumtsanu inu uvumiwa ni jundu shenda mno ijundu ikao washijirisa do wandu ikao wauhimilia raisi Trump ili humwania kisiasa no wandu wanu wajibu omparo wa raisi Trump nandabu watsengelea hawinji kabisa oharumali jumba la mawakala lambao Capitol na baada watsengelea washilia zempado wanjia waharumali jumba linu watia msajaja wenda daraja ikao ye polisi kobe
mbadiri alijumbalinu ishindiha na omsajaja unu ukasibabu zehazi za urasmisha Joe Biden raisi wa mengo minene warandaru wa Marekani zikazizia hamuda vando bahanu wanu ambao Garde Nationale yani dele jeshi tsindivu la Marekani la tsengelea na kabla hele jeshi lino utsengelea baruti halili na halimbahindu haukamdumshe mzima baada arenga yasi o wakati huo amma hafarikiana ne dunia muda mshashi na ilaya waja ukaya iho Washington enfumtsanu inu omjuti warma kuvrofe na wandu wane wafarikiana ne dunia hajimla na wandu mengo mitsanu na waili wahabsi wa wakati unu anketi zibulwa ili utansawa wandu mengo mitsanu na waili wanu ikao wazingaro na muda mshashine le kafalini ujiri ho Capitol ya rais wa nyumeni wa Marekani Joe Biden hatekeleza hutba ya dakika mfukare na halani haku omjitamko wa Trump kabla zinu ujiri na honesa ojabuka ya inde demokrasi ya Marekani de yare mwale sohani Trump na kawajabira muda wajau Trump harongo wa harumwe Twitter na hapara owandu hahe wabedingo Capitol ili wareje makazi hao bainge wasaya wa hukumu ukaya banu Trump hakaufanya sinema. La session parlementaire a ensuite enfin pu reprendre. L'image de l'Amérique écornée. Yehawa ya itikiso shabaya yavumiye Capitol iho Washington wansiju ya Marekani emasihu ya mfumtsanu inu itsongeza bangwiza zitwa za malaho hunduniani wandiso jitamka ili ulani o wanduikao ndu wakasibabu zinu zajiri na woi Trump no wanduikao ngwamshangiri yao habo ikao Trump yenjizi ya Maison Blanche mkini katsi tiyari ya ituruku bainge hahisa hashindwa gujobadingwe Maison Blanche etarihimengo miili ya janvier ya huma wazvizili na 21 rilon woundu na hamadu rais Macron wahe dola Faransa halaani ezajiri na hapara rais Trump ya elewe ukaya ye demokrasi ya Marekani ngebidio ivage na ze sharia zihakikisha ukaya Joe Biden ndiye hundana na ushinzi waziri wa handa mgerezani Boris Johnson wajau kajababu wa Trump haone sabukaya umavudhwamana wa Trump uto hatiho nandabu ya John sabukaya ngwanzu ya baenfia ze sharia za Marekani ili uvamia ye demokrasi vando bahanu shehitwa shahu umoja wa utumi wa Ulaya Bibi von der Leyen yaone sawa jabukaya ngebidio ye demokrasi ivage ngebidio Trump ya bedingo Maison Blanche haruma hawa ya amani waziri wa handa Australia wajau harumie ngono inu nado upara mbadiliano dhomana wa amani hamaste ya heze sharia za Marekani ne demokrasi. Almurade rais Brazil Jair Bolsonaro yeye hajitamka ukaya ushinzi wa Joe Biden unu ushinzi wa voti za wizi na yeye ngedingoni mwa rais Trump. Almuradi wandu wenji hunduniani ranzinde masihu ya mfumtsanu inu uwaswili ya huwainu ngwa ujuma ulani rais Trump hezenzi ya zahe Twitter na onesa ukaya rais Trump kweli hawana nadua lejapizo ya remwalo emahamine inu limswibu hatamkini ijokiri ya fasulu ya 25 ya hali sharia mshinjila Marekani ya rumiliwayo hafasiri ya ukaya emifumo miili ya mbakia ijo mkini hasunzusiwa ya makamu raisi wa hahe Mike Pence ya balie Marekani ya jabadilize dhomana yeye na ena rais Joe Biden ujotende ya Marekani ranzi de tarehe mengo miili ya janvier ya homa haunu hata panzo la mahamide. Le Capitole est de nouveau sécurisé. La session parlementaire. Kabla ya siku za kife taarifa habari ya tundu mushilizani baadhi za mada za kazaipanga wakazi wa mji wa Jwaizi wa himili ya imihashirisho wakazi iliwa wanene corona hautaha wastehi zianzima zarengwa makandida kumendo wa wanidi yao uhodari wa mpango wa ujuzi na zinu banda zinatija za hekardo final za shanshiwa imasihu ya mfumtanu hema daini lurkaza ukifu ya taarifa habari ya hatunga rimbushiriao ni masihu mema ya khair na renge zihadari rijipuka neno wadi wa coronavirus au ka ngotinza uchero harmalisiwa la mwali. Asanto.